E muramura mai ana ngā rama nui, he pō whakanui i te whakarewanga o te paki pūmeka, ka puta, ka ora. I think the documentary talks to that, and I think that people very clearly talk about this is going to be a new era in the way that we do things, no longer just being passive recipients, but being active participants in defining our future as Māori. Ko te tihi te kāhui whakaruru hau o ngā iwi e iwa, me ngā hapu ngā ratonga Māori anō hoki, e mahi ngātahi ana ki te tuku i ngā ratonga awhina ki roto i ngā hapori, me te whai hoki I te ara whānau ora. Hapu members, marae members, I just think that they are the heroes. They're the heroes, the heroines of the time that we were during that lockdown period of 3 and 4. And without those people, nothing would have happened. So, you know, everyone is a hero tonight. He ai ki a tawhiti kunati te pau whakarai I te tihi, ko ngā iwi Māori, iwi Pasifika anō hoki, ngā hapori I tino pēhi ai I te ro ngātu o te mate uruta. Te whakāturanga ka kitea I te pōnei, tō tapaina atu te ingoa ko ka puta ka ora. I te wā o taua mate, I puta mai me ki ngā upoko Māori katoa. Ko te kamupene Spark Aotearoa, tētahi o ngā kaitaunaki matua o te pōnei, ko tā Luke Mākutu o Spark Aotearoa, he rawe ki tōna kamupene, te mahi ngātahi, me ngā iwi Māori. Honestly, for me, it's like getting out of bed, there's a reason. You know, there's a wairoa to what we do. The mahi's not just tasks and to-do lists, it's actually people. He tangata, he tangata, he tangata, he ahata mea nui o te ao. That's what it's about. E mea ana ngā iwi me te hapori, ka tika rā te whakanui I o rātou mahi katoa, me te whakaro nui ki te haumarutanga, me te oranga pūmau o ngā tini hapori. There's a lot of great things happening. Obviously, our treaty settlements have been, and we're moving forward and creating jobs for our young ones that are coming through. And there's some very sharp young ones coming through. He mihi ki ngā tāngata I whakapaukaha ki te tautoko te iwi I te wā o te mate uruta, he āhuatanga hau, korikau he tikanga ki te whai. Tonight is about celebrating our community, celebrating us as Māori, looking at what opportunities there are for the future. Ka whakaatu hia te paki pūmeka o ka puta ka ora e whakaata Māori I tēnei marama o pai ngā whāwhā. Te mehemi, te reo o te uru. Ko te reo, te take.